anak pusaksa, ayat anak nuanina, kan napalaba kasmanla di kalmanla. Nagtingan tamane anibersaryo ayan ayat da kasmanla jak narikrik na panaglabas di anda no ayan ayat ket naputno kastoy idi sanggalentan ni ayan nagpaydumat ragsak awanti umartak tain tamane sisipe nagtingan tamane anibersaryo ayan ayat da kasmanla jak marikrik na panaglabas ti anda no ayan ayat ket naputno